سلام ریس بله belki derengiya şeveye piranya we niha razayê bin li Kurdistanê di navbera Kurdistanê û berba 2 saet ferq heye. Lê dîsa ji min xwast ez vê bernameyê çê bikim ji ber ku ez jî dixwazim êdî perîyodekî bigirim. Belkî saeta wê hev negire ama dixwazim rojê wê bawakî rêk û pêk bin. Îro ez dixwazim nekî qala mijara serhildanên Kurdan bikim. Yani mesela çendek berî veya Rojavayê Kurdistanê kete tengasiyê. Bi rastî hemû deverên Kurdistanê cîvat rabû ser piya. Serhildaneke bêhempa bû. Başûrê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Kurdên li Ewropayê bi taybetî her kolanê, her deverê, her roj yani bêguman, bêperwer her gav li ser piya bûn serî hilda. Dîsa Bakurê Kurdistanê her çi qas wek salên berê nîm be jî dîsa jî di meydanan da bûn, di qadan da bûn. Belê ev manzara gavaka civata Kurd hin hêran ve bikeve tengasiyê em dibînin. Berî veya em çend sal berî veya biçin 10 sal berî veya Kobanî wexta ku êrişa Daişê li hember Kobanî çêbû êdî Kobanî nêzîkî ketinê be milletê Kurd bi her avayî rabû ser piya û destûr nedaviya. Berî veya Başûrê Kurdistanê Daişê êriş kir, Şengalê êriş kir, Kobanê êriş kir. Bi her avayî civata Kurd li ser piya bû. û beramberî veya siyaseta Kurd jî di nav ahengekî da dixebitî. Rêveber, siyasetmedar, rêxistin, hêzên leşkerî. Me em bêjin yekîtiya gerîla û pêşmerge dît, şervan dît. Her hêrê li Kobanê, li Kerkûkê, li deverên em bêjin Mexmûrê, Başûrê Kurdistanê, Şengalê ahengek di navan de hebû berxwedanek kirin. Dîsa serhildana dawîn li Rojavayê Kurdistanê gelek kes bi canbexşane derbasî Rojava bûn. û her wiha gelek deverên Kurdistanê gelek ciwan, gelek malbat, welatperêz însan xwe gihandin Başûr Rojavayê Kurdistanê û di refên berxwedanê de ciyê xwe girtin. Ev tiştê bêhempan in. Dîsa em çendek biçin beriya veya em dîtîroka Kurdistanê gelek mînakê vê hene. Wexta li hember Bilêz Öcalan konkuroya navnetewî çêbû, li hemû deverên cîhanê Kurd rabûn ser piya. Wê wextê wezîrê wê wextê yê Amerîkayê Madeleine Albright gotibû me ev qas hêvî nedikir. Wekî aktorek hêzar kesekê rêzê me Öcalan radestê Tirkiye kir. Me nizanibû bandora biya tesîra biya ev qasî di navgerda heye. Berê gelê Kurd serhildêre. Tenê ne vêhêrê ba. Em dîsa hemûnekî biçin demdirêj sala nodyekê. Wexta em bêjin Başûrê Kurdistanê êdî gel serî hilda, pêşmergeyekî hîşte gel, hemberî Seddam serhildanek çêbû û Amerîka, Avrupa koalîsyona wê wextê jî hemberî Seddam şer kirin û Kurd hin herêmê xwe azad kirin. Lê çi wextê Amerîka û koalîsyon em bêjin hinekî sist kirin, rewş şerdana sekinandin, Seddam fersanda yekemîn dît û dîsa herêmê êrişî herêmê Kurdistanê kir û gelek em bêjin şeniyê Kurd mecbûr ma welatê xwe terk bike, koç bike yani bo demekî û berê xwe dan Bakurê Kurdistanê, berê xwe dan Rojhilatê Kurdistanê. û gelê Rojhilat jî gelê Bakur jî bi rastî bi awayekî bêhempa lê xwedî derket. Wê wextê belkî medya ev qasî xwert nîm bû ama gelê Kurd bi rastî jî hiç bê hesab, bê fitar deriyê xwe gelê ravekirin, em bêjin xarin gihandin, cilûber gihandin, rewşeke em bêjin zivistanî gelek tiştê ne baş çêbûn, şehadet çêbûn, gelê sivîl birçîman, em bêjin xesareteke mezin hebû û her wiha hêzên dewleta Tirk, leşkerê dewleta Tirk tiştê ne başî kirin yani heqaret kirin, henekê xwe kirin, nizamçî kirin. Heya bigire wê wextê wek şerê psîkolojîk niha bi kar tînin dibêjin Kurd wê wextê hatine Tirkiye bicî bûne û nodyeke da Kurd hatin bila niha vegerin. Özal Kurd hanîne. Yani ev jî hinekî bêhişiyeke wan e lê vêya mixabin bi kar tînin. Manipülasyonê çê dikin. Belê Kurd wê wextê jî yek bûn. Yani gavak tengasiyek çê bibe civata Kurd tê bahevd. Siyaseta Kurd bawayekî lezgînî hesabê nav xwe da, reqabeta nav xwe da yan jî em çi bêjin naxwazim vê bêjim ama diltengiya nav xwe da dihêlin aliyekî. û bêhempa tên bahevd û destekarî didin hevd.
افتشکی سر چاوا اما پشتی وقتی که هنگی او روش آسایی و نرمال به هر کس باید کشم مالا جواتا کرد دکبر جیانا روزانه به وی آوایی دوام دکه و ام بیجن دیسا سیاست مدار کرد هیزین کردی ودگرن سر پلان خو روزانه سیاست خو روزانه گوترین خو روزانه دیسا هفراد کمر رقابتی دیسا ام بیجن وقتی زمانی بریتی بکارانی دهان سال نهایا خود تکرار دکه یعنی حیفه نود یک ام بیجن وقتی ام بیوان بگرن حیانی نه طبی بریوه سالی بریوه ام بیجن هنه هفته چهار هفته وان وقتاجی ام دیسات کارن بینن زمان هی برینا سرالدانا آگری یا ام بیجن قتلیما زیلان درسیم اوان حمود دری مدانن کوچگیری سمکو باشور کردستان او برخوادان به هم پا همو هی ام بیجن حافظه مدا جهد کرن لی گرکم قدر قیمتی ویا بزانبن افقا ایشی ما وقت ایشان دا وقت دنگاسیان دا امدگیجن هفته اما وقت فرقتیه دا راحتیه دا جی گرکا ام تدبیران بگرن اف سناجو هرگاف چه دبه 5 سال جاری 10 سال جاری اوایت چه دبه دورک کردستانی دیگه دورک دنی آنها باش روشات کردستانی جدنا خطره ده یعنی اف هزین ایرانی یه چه بکن کردستانی چه قتل اما چه بکن نه آماده کاریو بدکن جلی پیشمرگی خود کن جلی ام بیجن شهروان کردان خود کن به وی آواید که من نافگر او سر ناوی بنا دخوازن قتلی اما چه بکن او پشتاج بیجن هلی کرد ایش ملت کن سیویلان دکن نظام چرکن چواد کن بری صدام تشته ها کرن بری ترکیه جو هی به پروان تشتن هات که پروکاسیون که تدبیر متونه تدبیر چه گرک هست هم گرک جیبات تدبیر خود بگیره یعنی گرک جیبات خود برسه ایدی زانا روشنبی روسبی ام بیجن کسی خودان تجربه سیاست ندارن خودان تجربه هنن یعنی تنی پارتیان راج نهیرن بیا یعنی بیجن حیران ورن ام باوه کی ری وگن جخو پارتی و گابه ام بیجن سیاست کرده پارتی تمثیل دکن سازمانی که هجایه ام چه خاص رخنه بکن جی پارتی نهی و گابه وقت دولت ارکی خود ریزن تنی پارتی ریزنین وقت دولت ام بیجن ارکی خود ریزن و رول کمان مزن هیه جا آبوری بگرن زمان چام کلتور ریخستن بودجه دبار هر تشوانات تپرسی اما هر رالته کردستانیه اما تشتک ها تنی وقت تنگاسی دانا وقت فرقاتی داشت گرکا افتدبیر بین گرتن وجبر وی گرکا یکتیه که ارگانیک یکتیه که ریکو پیک یکتیه که سازمانی هبه آهنگ اکتناب جواتی ده هبه پشتی ام بیجن لبنرن آنها به مبستا روجاوای کردستانی همو دورن کردستانی چه پارتی ده چه سیاست ده چه باوری ده چه ام بیجن شکل شمال آبوری ده هر کس زنگین و فقیر هاتم با هفته و یک دنگ دوزا کردستانی مافی کردان هان نظمان و خود جهان در راده یکیش یعنی سرجی کتن siyaseta Trump dana sekrandı. Eşin Türkiye hebun yani ev ihtimal hebu avada sekrandın. Eşin hovana hete şey dana sekrandın. O şervan Kurdaneci berxud biryara berxudanidan o her vaha belki çu destekari day. Hamu deverin Kurdistani. Piştivi. Vallahi yekeye. Beri qala kongre tekirin. قال ام بیجن سازمانیا پارتیان تکرن آهنگک تکرن اوانا گرکا چه بن اما از ویا زیادتر خازم ben دیومه دوی جیواک سازی و دزگه خو آوا بکه مثلا کومله نو yani کومله درنک ام بیجن لا Avrupa'ya henin her seyzeke siyasi سازی وان کومله وان هنن çaki وان aktivite وان هنن demek burada herkes derdi kve meydan ama demi راحتی داشت گرکا بین با هفته به هفته خباته که چا بکن تمام هر کس برای سیاست خوب میشنه هر کس برای پروپاگاندا خوب که هر کس برای آلیگری کمی هفته که اول رقابت که سیاسی یا دناور پارتیان داره بلا به سر چوا اما ویاوی ترمی چه بکن مثلا هیر آبوری با دکارن گلک سازی و دزگه کارگاه هم به هفته آبا بکن
Niha hin karsastên va hevdi, hin komele jî henin, tu lê yerin dîsa gorî partiyan ev dibe. Beş bi beş dibe. û her yek jî piçûk piçûk dibine. Karsaz vana bawer nabin, esnaf vana bawer nabin ji ber wê diçin sazî û dezgehên Tirkan da, Ereban da, an jî Farsan da cî digirin. Çünkü piştvan saziyan devletê wan jî heye. Yani ev sazî daha profesyonel e. Bawekî rekopek dixebitin. An jî Alman ê Fransî ê nizam çi hene. Dîsa em bêjin sendikan da karkerên Kurd tu lê nêrî sernavê Kurdan tê sernavê Tirkan tê hesibandin, sernavê Farsan tê hesibandin, bi sernavê Ereban tê hesibandin, lê sernavê Kurdan nayê hesibandin. Çünkü nasnameya xwe di jiyana rojane da naparêzin. Yani ji gorî wê ya tenê ez Kurdim gotin têrê nake. Gorî wê gereka xwe rêxistin hebe. Çand, kultur, zanist, enstitû hebin, komele hebin, lêkolîn hebin, hêra fikrî ve daniştendin hebin, hêra rêxistinû ve daniştendin hebin. Sed mixabin evaya tunine. Her wiha em vêya jî zanin rêxistinên Kurdan, yani roj bê ez ê vêya jinekî berfireh bînim ziman, hin caran jî dibin astek. Carna sendika, carna karsaz, carna bazirgan, carna em bêjin hunermend, dixwazin hin hêran va, bên bahevdi, bi hevran kar û xebatan bikin. Tecrübeyê xwe çandinî, hunerî, zanistî, aborî vana parve bikin. û bawekî berdewam vêya xurt bikin, sazî û dezgehên siyasî bavêya dibin asteng. Ji ber ku dixwazin her yekî hêra xwe kom bikin. Halkê evaya jî wan dengezarî dike, deng dike. Gavak piçûk bî, bi perçe bibî, tu jî perçe dibî. Behreya Kurdan hemû rêxistinî be, ew dikare partiyan jî xurt bike. Eger demdirê jinekî vêya bifikirin, ê destekariyê bidin vêya. Lê gavek ev nebe, ev qesiya Kurdan dibe sebeb ku hêzên derveyî müdaxale dikin. Türkiye, Fars, Ereb, tenê hêra leşkerî nîne. Di jiyana rojane de hêra bazirganî, hêra çandî, hêra zimanî, hêra kulturê, hêra zanistî müdaxale dikin. Mesela Başûrê Kurdistanê çima salane 100,000 ciwanên Kurd wê derê üniversiteyê naxwînin. Ji Bakur, ji Rojava, ji Rojhilat, ji Avrupayê çima Kurd naçin Başûrê Kurdistanê naxwînin. Üniversiteyê zanîngehê naxwînin. Çima vê derê üniversite û zanîngehên di asla navnetî wê de tunine. Çima profesorên Kurd, akademisyenên Kurd li hemû deverên cîhanê beraberê bûne, naçin Başûrê Kurdistanê di üniversiteyan da mamostetiyê nakin. û gelek ê navdar henin, fîzîknasên navdar henin, mezin henin, matematîkzanên mezin henin, civaknas, abornasên navnetî wê mezin henin, ê zane henin, bijîşk henin, endezyar henin. Çima bi 100,000 Kurd wê derê eger perwerde bibin, gurmancî û soranî û hemû zimanên Kurdî, zazakî û lorî, hemûyan hîn bibin. Tekiliya xwe dostanî, jiyanî, akademîkî, zanistî xurt bikin. Zarokê me, ciwanê me bi hev re bizewicin. Sînorê rabin. Ji xwe jiyana dijîtal defetekî bêhempa pêşkêşmek kice. Dev ji we berdin êdî dikarin üniversiteyê dijîtal çê bikin. Ama bo vêya rêxistinî lazim e, sermaye lazim e, pere lazim e. Gavavîtin lazim e berî her tiştî. Tiştê ha ev hêza civatê daimî dike. Xwebaweriya civatê çê dibe. Civata Kurd gereka rojava xwe ev ava bike. Kurd nebin perçeyê civat, perçeyê rojava Türkiye, perçeyê rojava Ereban, perçeyê rojava Farisan. Gereka Kurd bibin perçeyê rojava xwe. û bi saya teknolojiya dijîtal ev defet çê dibin. Lê binerin na ev tiştê ku ez vê pêşkêşiyê dikim berê nemimkun bû. Nemimkun na bê pere. Bê pere tenê kedek, tenê xebatek,
تنك حولدانك رياضي برك او بفي آبایم بیشن دهان حوالی مهرن دوی امانا بگیشن صدان بگیشن هزاران هر کس هنر خو هر کس زانین خو با هوایی که پیشکش بکن اوه که زمانی مقدخه کرنه بفی آبایم دکارن همو انبارگوین بشکنن حوجداجه اونا را بکن üniversite han cevap bکن زانینگاه جواب بکن هستا یکی هم بیشن چاوا یکی باشوری کردستانی چاوا تعمیرات عربه یکی دکن مکانیکر یکم بیشن روژاوای کردستانی چاوا هم بیشن من چو دید پرچه عربه جدا تینه هوا گرید جبر نچاری عربه یکم نو چه دکه اف سرکفتن یکم مزنه او ویا تنید کارن سر یوتیوب هم بیشن ویا پار بک لی پار بکن او تینه که گره که هنگش ویا پیشکش بکن بگین ادنه پروفسور یکم بیشن باشوری کردستانی دخوازه درسیم که در üniversiteye de ozanın akı bağlı ki dijital disa peşkeş bike. Bu bir platformun mezun çebebe. Ve gavi tane rojnamaban aktifin xortin. Rojnama gavi tere nake. Tane peşkeşiyan nuçayan tere nake. Erej bu meseleyi dem kurt rabuna gel mümküne. Lej bu himme xort jibo embejin sazumaniyan netevi gelektiş lazım. او gelek derfetene. Dve idi ve hereva em xoxort bikin xo bigînin hevdu sînorê nav xwe da sînorê heşê xwe da rakin û hem civata xwe xort bikin hem sazî û dezgehê xwe êsîlê xort bikin hem partiyên xwe xort bikin em xwe partiyên xwe xort bikin em lêxwedî derkevin kîjan partî em digirin alîgirê win em gereka zanîn bi zanîna xwe tecrübeyê xwe destekariye binin tenê rexne tenê xeydandin tenê êrişkirin tenê dijûnan ve ev mesele naçe ciyekî zanim gelek kes xeyîdine yani hem akademisyen wan re sohbet dikin xeyîdine ji PKK xeydiye ji QDP xeydiye ji yenekê xeydiye û xeydiye serokê eşrê xeydiye zanîngehê xeydiye vir xeydiye serpêhatî wî ne baş hene bir ew de tiştê ne baş qewimîne ama xeydandinê nabe o potansiyela mezin pûç dibe diçe belê mixas ez vî derdê kulê me parve bikim bivî avaya em derdê kulê hevdu yani hevra vebêjin û hinekî divê em vê herêva hinekî mesele tenê siyaset nîne meselê me civakî ji henin em van meseleyên xwe civakî bînin ser maseyê vê derê em civaka xort bikin civakeke xort civakeke rêxistinî civanekeke zanistî û civakeke zengîn aboriya zengîn çanda zengîn zimanê zengîn ev hemû gelek hewcenin ji bo me îlla dewlet bûyîn an jî armancê siyasî evana hewcenin ev meseleyeke dinê ama bendî wana bisekir nabe îro jî em dikarin gelek tişta bikin dora xwe binêrin kê çi dikare bikin mesela hin saziyê me alîkarî henin wek heyva sor em bêjin wexxa barzanî û nizamçı yani medya yan ji xebatê wan çalakî din demîne rêk û pêk nîne ahengek navan de tîne xebatê bi hev re em bêjin domdar nînin ji bo zaroka ji bo perwerdeyê ji bo alîkariyê kesên tunetiyê da kesên neçariyê da ji bo wan ahengek saziyek tune caran em bêjin karsazek şexsek alîkariyekê tiştekî dike pêl bi pêl nabe ji xwe mesela me Kurdan ew e ku em nikarin planên demdirêj çê bikin stratejiyê me demdirêj tunene hem şexsî takîkesî hem malbatî hem eşîrî hem em bêjin bawermendî hem îdeolojîk hem siyasî hem ji wek partî planên me demdirêj tunene mixabin hin tişt hene xeyalî dibêjin îtopîk dibêjin ama planên ku em bêjin 3 sala 5 sala 10 sala 7 sala 20 sala ev planan tunene hakî her devlet her rêxistin her şexs van plana çê dikin meselenin ew nîne ku ser bikevî di vê rêda tu riya xwe eşkere dikî di wê rêda dimeşî ew plana te ha rêda gelek dengasî gelek aso çê dibin li gorî wê jî tu cardan xwe revîze dikî xort dikî û berva riya xwe da dimeşî axirî xwe dikî wê re eger tu negêjî jî
تو وی ردا تجربه خو زانین خو به در دور خورش پار بدکی هوار خورا زاروک خورا مالباتا خورا کومرا خورا پارتیا خورا ایدی اندام چی بی جواتا تشینیت در دورا تکیبن وان را اید باوی کی پار بدکی تو نبیجی او تدبینه اجبر وی گرک ام هنکی برفره دمدریش به پلان هم جبو خو هم جبو گلی خو هم تشتان بکن و شور خو خورد بکن دامستاندن خو خورد بکن تنی دناب مدیا جواکی دا خوان دانکن و هنکی بزانبن ام تنی برپسیاری خونینن به تایبتیج ام کرد گلک ایشیمه هنن او ایشیمه یه شخصی نینن ایشیمه جواکی جیانامه شخصی سرو بندکن جبو شخصی که تاکه کسی که خورد جواکی که خورد لازمه چارنوس اما قدرات اما همو به هوا گریداییه ام چوا کتنه نافت انگاسیان آسویان به هوران امی به هورا جی آزاد ببن خورد ببن بله هر یک من جداهی مهنن هیرا آبوری با جداهی مه هیرا باورمندی و هیرا امبیجن جنسی و جنو میرو زاروکو مزونو کارو پیر گلک دنگاسی مهنن اما حساب مهنن شخصی اما گرک گاوا که ام بیادمون در دورا خوشی تگی حسابی بکن ام بزانم که ام هفراد کارن مزن ببن خورد ببن آزاد ببن و بگیجن میراز خواه بله اسپاسیو وقتم جبو و زحمت دید ام گداری کرن وگابی خاطره و بندی پیشنیاری و فکری و دیسا ام بیجن لایک و عجباندنا و پاربکرنا و ما جبو ویدیوی جبو کو هر کسی را به پاربکرن بدیتن یعنی وجه بریج مگود ازانم ویدیوی کردی زیده ناین تماشا کرن اف درد منینه اس بی ریتینگی نکتمه کردی هرگاه جبو من مثلا من یکمینه اف جبو جیانم شخصی تشتی استراتژیک پلانه لی جاران از ترکیجی چه دکم جبر کو اوایا جیواتا ترکه ام وان راجب كمان حسابا وان راجب كمان رقابتي اما اساسي جباتا مخويه ام بخونه وزماني ما بخويه سلاف الرئيس وشباب باش